Hanya water gelip hang demi puncak gelip. Makan roti sile enggak di tempatnya, langsung di puncak. Wow, amazing. Nah, kalian Kak Ayu. Kak Ayu ha. Rumah baik. Luk tak gua. Mah aku jejak deh. Ikalah nih menikmati keindahan alam. Tabang, ya makanya mungkin dipegat tabang ya. Di gua rumah rana. Ya, bukan tabang. Ye, tabang. Ya. Tentu ya. Hebat. Gawat tak kau rena. Kenapa? Oh nanti mana? Lagi umang ni. Untuk tak dan taple. Mata. Oppo.